Sembara. Sampai disinilah perjalanan kita, Sembara. Tapi saat ini saya ingin bertanya, Sembara. Di mana tempat persembunyian Mbak Lampir, Sembara? Basir, aku bukan Sembara, Basir. Aku adalah Kalau Gondang, Basir. Kalau Gondang maunya ingin mengalahkan Mbak Lampir ya? Niscaya kamu tidak bisa kalau Gondang. Ah, semelekete. Magenap orang Cidewek canggih. Tapi cang jelek-jelek ini disangsit ngelah mantan, cang Pangkawan. Ngelah mantan. Ngelah. Menyen. Sing dawang. Sing. Lu galung. Lo galung tuh nu bajang. Perawan ting-ting lah. Kewan lu kini lo gam. Engken. Si memarakan ini ngajak cang ngiring pemargi ni dua kongkut lo. Bener. Pemakas ngambil rabi lantas ke kali. Oh. Sakewalo subakren cine ngayah sing mandut kin kena cang. Mujang ke gitu. Semangat cing ayah sanyo nilang. Sanyo na ayah semangat nilang. Anak dijo cine. Cai Pang Nawang sing gitu. Yen hidup canggih ulian memulu ke selo cuma singidang menunjang hidup Bang Tawang Jai. Jani gumi pariwisata Bang Tawang Jai, cang alekai di travel Bang Tawang Jai. Apa madan tapel? Travel. Apa madan gitu? Artinya cang tadi supir turis. Kijo tujuan turis itu ke tempat pariwisata ane ada di Bali. Kemo atas cang ngaji bahasa Inggris. Oh, yang ada tori melalui atua ngaji bahasa Inggris gitu. Bener. Saya ngagon motor. Nganggon motor, artinya komunikasi nih nganggon bahasa Inggris. Oh. Itu Bang Tawang Jai model. Modelnya kengken tuh. Gini, dijo tamu nih nginep di hotel, alih ya kamu. Oh, aji bahasa Inggris, excuse me, oh, permisi. Oh, where you from? Itu modelnya. Anda dari mana? Oh, Sautino pakai tamu nih. Oh, I from Germany. Oh, cangli Jerman gitu artinya. Oh, takutnya, where you go? Oh, I go to Airsane Regency Buleleng. Oh, gitu Bang Tawang Jai. Nah, mumpung cang lah nyamo cara cai magai di tapal ini lah. Di travel. Di travel. Naman bumisipel kangwang yo kengkennya. Jangan. Ada takonan cang bahasa Inggris ken dewek cine. Nah, Ya nado bahasa Inggris kene kengken artinya engken. Tine engken. engken. Please teling delok the you. Please silahkan masuk dalam kamus. The link the rado bahasa Inggris gitu. Sing kawang. Sing caruci engken artinya itu. Please teling delok the you. Oh, Pes pan ngamaling meli salak di siu. bahasa Inggris di tuh ya. Nah bahasa Inggris lokalan lah bagi cang. Nah, Ya. yang saja ciduak bahasa Inggris, ada takonan cang. Ya kalau Inggris mai lah kuang. Yang bebek bahasa Inggrisnya apa? Duck. Meduaknya. Yang bebek putih bahasa Inggrisnya? Duck white. Meduaknya. Yang bebek mau bulu somi bahasa Inggrisnya? Ducky. Oh, mulo gitu. Mapan bebeknya mau kepu di note mulo daki. Yang ngejuk bebek bahasa Inggrisnya? Ngejok bebek. Dakep. Ah, mulo gitu. Yang pantai bahasa Inggrisnya? Beat. Meduak. Aneh kewakan mai abu aneh kewahan tuh pas gampang tuh. Aloh bencang nyawab. Yang tukat bahasa Inggrisnya? Kill. Meduak nih. Yang bates bahasa Inggrisnya? Kikil. Ah, mulo gitu. Pangsing bekejang belih sih itu batis bahasa Inggrisnya foot. Sangkal ada football, bola kaki. Sing bola kikil gitu. Sing nih borin jeng ngomong ji. Maci jeng uji cang di Cina bahasa Inggris.
Oh, cang sing cara dewek cine Jengkel. ngaku-ngaku cang bisa kene bisa keto. Oh. Cang atuang toris kemumai, cang manutang kapin gobane. Engken. Dengan den awak bisa depan anaknya ngadanin. Ada pepatah itu tangcang. Engken. Long life education. Long life education. Ane bolong laitin pangkati kijem-kijem. Sing je gitu. Man. Long life education. Tuntutlah ilmu semasa kamu mampu. Cang nak nguji kemampuan Ci berbahasa Inggris. Batas bahasa Inggris secang di luar kepala bagi Cang. Hei. Aing sombong kalau gondang ini. Oke, Indonesian English. Oke lah. You understand? Yes. Engken artinya itu. Nah. Oke, satu bahasa Inggris nih. One. Ada dalam kamus. Dua bahasa Inggris nih. Two juga ada dalam kamus. Dua setengah bahasa Inggris nih. Dua setengah. Oh. Bahasa Inggrisnya Oh. juga lah. Dijo man bahasa kita ya. Jangan takon kenci. Oh. Apa sih? One, Dua. two. Ya na tengok. Tubal-tubal. Samalah tidak uning. Nah. Air bahasa Inggris nih. Water. Hujan bahasa Inggris nih. Rain. Lari bahasa Inggris nih. Run. Don Jako bahasa Inggris nih. Ron. Doma genap itu ngagon nyaruan cikapa-kapa tangkil ini. Oh. Jani cipang nawang ngiring pemargin itu dua agung istri, bo. Anaknya meletek. Seranang sereneng. Tepen bungsil. Yang pelih beting atur ayah duko. Oh. Lancip benak barang. Lan. Nah, kengken mareglah medal jet sini milung iter. Goyangnya merangsang. Oh, ulen mau ngiwasen goyang lah merangsang. Iya. Awinan jet sini milung iter. Iya. Oh. Ye, goyangnya merangsang. Sakalo wenten anak kenan. Waduh nak nakona. Wenten anak kenan. Sekan ada aku nanggelam. Inge. Nyen. Isemabu. Alias si kacot. Aduh, ada dogen, ada nakona. Sampuna napi nampak kenten napi. Ya palungo cokor dewo nampak. Gelisan di tiang nafsu napi. Oh, yen gelap, kok ngomong aja cai. Engalan jim nafsu, mak ketemu dia rak. Bubuk iring. Aduh. Polos di tiang. Ini, Bubuk. sing tan mesulo di banyu berak he. Ah, yen gobo saya cai kene ajak gelah bobo. Ben mani gelah lapana, kengken yo goban panak gelah he. Ala kucing. Soleh. Aja nih, Imi, aduh, gam. Tiang. Imi, Napi. rak. Napi. Imi, rak. Napi. Adik ini potongan bungot cini. Aduh. Iwasin on. Inge. Potongan bungot di perak. Kunapi. Persis cara Bang Jopi. Bon Jovi. Oh. Penyanyi nih Tiko. Penyanyi ganteng Bon Jovi Bang Duningin. Masa kene jeneng Bon Jovi cara songjet jeneng nih. Yen Bang Jopi saya bungot di perak len. Napi. Kawan Ci, Dan Bang Jopi, Inge. bungot monyong sing bisa sepi. Ojang Bong Jopi, bungut monyong sing bisa sepi. Yang itu anaknya Agung tawanci. kengken. Ketekan uku. Kengken tuh. Situ landa pukir kulantir. Kengken artinya. Tiduran ngep petenan kenyir. Aduh. Rao. Ya. Masa gelah istri-istri ngapa nek kenyer? Oh ya na istri kan kenyir. Batalanggam. Batal nggih, batal. Ya na istri sing kenyir. Mulai sing. Bling-bling metanam. Bimbing metanam. Bling-bling metanam. Kengken. Kebing-kebing lat kaman. Aduh. Aing baca pragang Ci. Ajo nih. Masa mau nih jegangnya beli beng tanam? Nggak usah. Ye. Lebih baik nyopuyung doang ijan. Si orang-orang baik-baik pasti lo Iya. ngerti deh. Nyopuyung doang ijan. Benar.
rebut buyong kijang-kijang. Ih, kan kebasang patkai ini kan milu kedo masih. Angyang. Waduh, kan. Jak seng ada munyi lenan kento buen. Mareng gelap pesuang buat neng wadah gelap. Katagian kengken bungot sini. Katagian makiset. Hah? Ring dijo makisit bungut titiang. Itu di dor kabelnya jangla bungot ya. Mimi kena sekrom bungut titiang. Sekrom, kena sekrom. Yang Riki ngangset dawu cocok. Cocok. Ketiga macangkam. Ketune. Asiki bungut titiang. Dah dua. Kekale cangkam palung cokor dewo. Tetelu bungut tu. Sakit dan pura Nilai dilet dia tepoken ci je. Hobi yang nono. Lancong yuk. Kijau melali. Lancong. Kijau. Bungkulan. Bungot ya. Tu naik cikit tu. Betawang cai gelah di puris tanda kesempatan. Iya. Ne jani keken cai patene aturang ayah ken gelah. Nyi. Bangsi de paripurna kayon gelah. Nyi. Tu na. Cai karan dua megening. Mengening uning. Lagu pop ci bisa. Lagu poh uningin. Lagu apa? Lagu poh. Lagu poh. Ama-aman Tian. Lagu Jak poh. lolos bungot cinang orang pop ngapang na kalu bungot son ngapang marengangang tawang. Ngang. Mamunyi. Ngangang bungot son ngangang ngapang Ngap. san jono. Oh. Mareng idang cing orang pop. Yang bungut ngap yang kenang. Nggak ngomong langsung ngepang bungut cai ini. Oh, dengang petan nyamuk. Coba lagu pop. Lagu. Pop. Lagu pop. Lagu. Kewak sana king orang. Ye, ragu belajar nih sing bisa besarang pelajaran pang bisa. Coba. Lagu pop. pop. Lagu pop. Hai, Kan luang dong. cara bekecot bungut nih. Lagu rock ci bisa ra? Lagu rock. Eh, Gam. Oh. Ada lagu rock jani. Aduh, Aman ada lagu rock berarti adalah lagu Tlano panjang. tuh nih baru jadi mau belum. Lagu rock tuh pato ya lagu jazz. Aneh kengken. Aduh nih gini tuh. Oh lagu rock, lagu jazz. Betawan ci, lagu rock pato kayak lagu jazz. Pamekas lagu baratnya cai bisa ra? Lagu barat. Niko mantan ampuna ngambil lo nyalit ring indo dane ini. Kengken. Siap rengah sampai pegat tali ini melaib. Apa hubungannya lagu barat aja sampai melaib? Lagu baratnya nih sing melaib-melaiban itu keren. Saja. Aduh ra. Ian orang gelas cai duag nak lengah. Ian orang lengah nak duag. Lagu barat kan tinggal ngasang siap. Ian orang masuk hari Minggu cai nggak buku ke sekolah. Hah? Titiang teh nak gedakin guru nih titiang. Ngujan sih gedakin guru. Cangkal cang gedakin guru nih ada guru belok ngajain cang. Kengken guru nih. Yang cing guru belok ngajain cang udiang 9 cang masuk pak guru tetap metakon kencang. Kengken guru nih mentakon. Ra 2 ditambah 2 berapa ra? Tuh ranci guru 2. Guru nu metakon kencang. Cambil san bungo cie. Guru orang cai blog. Guru ini tenang nguji kemampuan seorang murid. Cai biman pelajaran matematika. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Papa terdapatannya. Cai ingatkan pelajaran ibi apa seng kita bojong. Lu kok tahu? Ya tahu dong. Sudah tahu nanya. Belajar. Mengenai. Nge. Ingsak. Nyen tak ingsak ci. Hah? Niki kalplet Karpet itu karpet. Oh, nah. kalplet. Rak. Ya. Jaga desan bayon cina lagi ngamplangin gelah. Hah? Tengah tuh titiang. Man busan gelah mau badan kena kamplang kadang mesnya itu becek. Aduh titiang uli bangli negakeun terak hujan balas ke dikinta mani marunget. Semutan 5 nih tawang. Aduh. Oh, artinya cai muwadan busan. Nge tengah tuh jangan. Oh, seng. Jangan. Nah, seng kan. Bang karbit nes. Apa nih? Biune. Pengelan tasak. Nggih. Menggendeng naik rak. Gending. Menggendeng rak. Magending. Magending.
oren megendeng sengal-sengal cara jelema asma kok kene. Bendang pesu gendeng ini. Aduh. Ngalang. Dadi kene lacur nasib ditianget keladunangan meme bapane sing lega kujang jani bantit yang medaya kapuk meme bapane yang bat-batu. Oh kekini jenang mantu nih caro kedes tengke. Nagih nemenin panak kaine neng maluna. Ben pidan je teko calon mantun kaine sugih ngelah mobil mewah teu lakar bang panak kaine pangtawang cai. Cai awak kekini jemak caro B cai. Lab-lab cai ben telon maragebo. Paketel-tel ye matane ulo. Para dewek kaki tersalajut Kujang jani batit yang medaya Panak ni deman mimi bapa ni sing lega Menabrak. Apa pesudah Supermi nih? Metawang cai gelah kesempatan kene dipuri. Masih cai ngaturang kene pakai tel-tel. Mesuang ya mata pada ke kene. Dan kayun paketel-tel Gelasnya. Ayo pakai cil-cil sana. Nah cai nak berdua cing aturang ayah jangan taruh pangau. Ayo gendingan ke keto. Dadi ocem sebang adine. Apa ado apa. Sing ado apa? Yang sing ado apa mencai menggending mo. Sing apa aja. Abah sebang. Dadi ocam sebang adine. Apa ada di ondok beli. Kuliah bulan juga amresa-amresa. Adik berkat begadi ngalahin beli. Ngali mitro lah itu. Dong kaden beli tiang sing nawang. Sing berdaya ngademen lan datang. Empat jendok dari naik mati. Ayah bersumber kuliah beli. Jadi curik ngebaso lala ngebaso lala. Bong bong lala. Nong sedang di tujuh sedang di tujuh. Di bumot newaya bumot newaya. Lelah terlalu di nyong bubuk itu. Aduh meletus. Ayo iku. Ayan kakene kena beli mie. Aki yang mati. Gede curek ngebaso lala ngebaso lala. Bong-bong lala. Yang gitu. Aduh. Rak. Mancan suan mau gendeng mau wek ka manci mau kejang. Kamene ten wek lu. Hah? Bajune wek benange ten tepuk. Kengkeng. Bayune lah jelek dunangane ten tepuk. Mare gen sun lalinin monyet. Loh, Lo nyet. lo galeng. Bang aku jelek, Bayu sing tadi keto, Ci. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana maksud lu?
Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana Mas Rio? Nah. Nah. Toh. Nah. Duh. Punapi niki. Asal bagian pesun mo genen. Nggih. Ingat pekabinang pengabek lah ya go. Tadi sing tangkel ke puri. Kayune sane mangkin. Nggih. Nek jane gelang diolas kapinang cai jadua. Pendakian ke Karang Kepatian Pak Sri panggil diajang gelah. Iya, lurus lagi. Gelang ke puri mana? Nggih. Yan ngela Gusti nyampang bisa nyam. Oh, Sake walu kene. nggih. Cai jani matur ing dane Gusti Patih Agung cang sing pati cocok cang. Ujang gitu. Aduh patih nyelipis ke cang sing uliang-uliang. Do blen pohnot. Blenpo. Jani cai matur ojo tetlu kan. Gengken. Dan uning tu dan wetan tu raresang tu. Sudah dilebih. Sing nah. Nah. Dan wenten rarisang. Do sangat tanggung. Masa Gusti Patih bisa kerut amat gitu. Bisa sing lah abo Gusti Patih. Irago parkan sing kuangan abo. Mon kenai. Sangka lado tutur cara jani kayu putih karang asem. Gusti Patih jelema resem. Yeni rago jadi dipateh marucot. Nyen ado nyamin pado Gusti Patih. Antekan uli tamlang. Antek kau ke Gumilopina. Sing ado nyamin pado. Abro. Wicaksana. Mawibawa amon to deh botlah bahane saking mulai celang cai matolia celang kebatak bina buake subuh ada doren cai deh mawen ngelingkung lantas awas seperti ini nah wake jeka ngangat temundokannya domseng reh cai madan parakan saya disebakan pemelimpoh ya nah kewala ada ngabuat lakon wake kapin cai dadi tumen di dian citangkel nyaman ciri perak tijo dan uning tu dong kanti kali jani koden matan takin apa mirip gede besar jemaah kegayanya penyaman sini dan wenten tu saking mula gede tengah kebone kebatak mirip payu ditunggu pekalukannya sengingat dia kapan pergusian sengingat kapan kalian kene sana jenangkan ke ibu yang mula cai tanpa masuka memarahkan kapan wake masih tan lega tanpa masuka ngangun cai parakan pangkan wake main jelmo saya perak menjadi rarisan tu bisa perak yang ilab-labo Iras! Nenek malu? Paling wake nyabsap tina kanyaman cine nak dijaya menggap. dan uning tu ayang melitsan patih ni Yen kene ya unuke mirip subuh saeko patok itu ngancai pangman aja mirip mencang wake keto mirip uden cine. dan wenten tu Hah? apa you bin orang aja ni Ini jelma kengken aja wake nyatu oleh. ilmu biasa den Dong asing petakon wake ne saut tengcai tan uning tan wentan tu wake nak pedeh ne jagur wake ilati jan. rarisan tu Lara sangtu dan uning tan uning. Kamedan rarisan uning rarisan Muamah pemelimpohmu Weh,
Wong ketunun kadi kedek emplegan nene. Salah tampi wake. Ningoh pesawat yang mancine. Asing takon wake pesawat tanuning tanwentan tu. Cai muruka. Tanuning tu. Nejang patuh pesawat ne. Jaten nak kengket kena sirgajan. Tanwentan tu. Kira? Ya. Dedunun pedeh pasang wake dah. Yen wake man kedak pentat wake gidatik. Rarisan tu. Celeh otak jai ni. Yang nu jadi tumpu ko jai. Sangkal cang orang dewe cine. Oh, Di tahun 2000 ni nak kewa hidupnya dari jelema pang tawang cing. ujang kewa. Bumi gunjang kanjing. Oh, Saring-saringin nampi raos sana. benar. Berupa kator liu mecelap. Oh. Ane karma kadung ugang rago menyama berayo di banjar-banjar di desa-desa. Benar. Cang ide kenewe cine. Kengken. Cai ngelap pemimpin. Oh, Kangin tujuan aman subuh madan benar lantur tutang jama kejang kon tetep irago bersatu gitu kena. artinya pangidai ragu bersatu berkelompok. Oh. Do ragu anu tadi manusia melu wajar berkelompok Pandawang Jai. Binatang bisa berkelompok Pandawang Jai. Sangkal ada kucap son politikon. Benar. Ngidang behidup paras-paros sarponayo selunglung subayang tako. Nah. Jang pangluong yo pang bangko. Ya. Jaga lumar je bungut cina mempetau. Sengsan cai ngajang wake nang pedek. Diajang banyak cai balik ketau. Ngawa. Nang berangkat mentuh. Ini. Semong cai neken karang kepatiane. Apa minap membuat patut aturan cai kapun wake. Medaging Gusti. Titiang rada gruduk sane wawutan purun tangkil semangan pisang. Napi mawenan asa punika. Menak kengker. Risedekan dane Gusti biang nyodang wedang lingge Gusti. Mawenan titiang tangkil semang sekali mangkin. Titiang keutus ringi anak agung. Manane Gusti tangkil semangnya mangkin. Pangsida menurut tangkil kepuri. Inge. Sing tadi kali ya. Patut pisan. Dabang dewek cina. Inge. Tangkil. Jel Suryo saking bodai. Ana sira ratu dia biar. Lubak tapis. Jelma cicing sinon. Titiang ni keno nata sangat. Dong gaya apa je macam ni? Kesan Jaga. enggak. Kita akan mau syukuri dewa dua aku. Mami sangat maka sami sampun apa? Pengabeh tangkil ring ajeng kadi mangkin. Yen menawu enten baos ya tidak. Sanang dulu tuh kalau ketel paucana kadi mangkin. Titiang sampun siaga aku. Terus Ada mulai syarat lakar bau sanglah kami. Senja dan nete undok lah dari rapi dini dipuri. Uleng mar mencakan cokor gelah dari rapi. Dormaneng memadu angan gelah. Seng gelah ngerasa liang nak dari rapi paman. Sujate nite. Setata sebat. Setata duh kita pangen gelah dini dipuri. Ni agak ada parakan yang maka dadu. Selesai ngidang ngeliangin kayon gelah. Yang sing te buka kedo paman. Memehan beraga si bak lang nang wicara nenek tepuken gelah dini di sini raja paman. wahku. Dados demai mangkin syukuri dewa. Lintangan rasa mabaos. Tur maning mau sang lares. Inek tanui kali dari raka ngangen coko dewa rapi. Banyak rumah sakit kanan di tanah Agung. Yang kantos baos coko dewa. Wenten ngaturan nguningan kepuri. Mejantan tan becik ninge cokori dewa. Wahku. Sebat paman. Pet prade ada banyak gelas sile sinungyang. Nekadang bas gelang. Pamakas kapinang idam beliau. Yang gelas sing paman. Ada kagak pang bekejang banyak lahin awak. Kengken maka sejatanya sakit kena gelah dan dirapi. Yang namun tu subuh makelon ni paman. Bat gelah nak kapen undok gelah dan dirapi. Apan keliwat lak saja
aja gelah kapinang matuan lah. Pangsing kasih nengok, sangka nenggelah ngeredang purine dini di Sinuraja. Kewalannya jenis sing paman. Mumpung ada gala, lakar edengan gelah, lakar ungkap gelah makajang. Yang kekini tertingkah raben gelah. Setata membata naneh marap kapinang gelah ngon raben. Yang kapinang madon gelah Chandra Dewi. Sesai-sai kadirasa ngidang ngerungwa, kesayangan memang kesungi paman. Kewala yang duku dan gelah. Deja kebuan. Deja kebuan. Kali rasa bulan na cepok gelah sengtan kerungwang di purian. Yang buka gelah tingkah raben gelah. Di jam melah negelah dadi rapi. Nak paman makan apa? Siapa? Rasa tan sipi rangkayun cukup ada kadi makin. Medageng yuti kadi bawas duwe. Yen asapun iki kawen tanan cukup ada. Dados rabi nih kiring jagat Sinuraja. Luwer kadi timang aneh, nongen aneh, dados sayang itu lako. Ye, titiang pate tetatan duwe saking jagat Sinuraja. Misalnya titiang bacang maripun yang kayun cukup ada. Selehang, sapun api daging kayun cukup ada selehang sana makin. Paman. Sengke paman lak mater buka kita marap kapinang gelah. Medakon membalik kori men paman. Yen monto sebab paman mekelone ajak lah. Sengsan paman ngeresak kapinang kayon gelah maka sejatene. Gelah mulatan suka kemaduan. Nejani kengken buat paman mawina yo. Bangsin aja gelah memungkul ini di Puri Sinuraja paman. Dados netan prameledang cukup kemaduan satu. Jutek latan suka. Mangda sida memungkul. Tua benar. Ye, titiang pacang mau sake dua ku sesidang-sidangan untuk titiang. Kewan tanawak, paman duwe jadi pamitan titiang. Mangda wenten nyareng titiang ke perangkilan. Iriko titiang pacang mau ayo mau pinunas sering itu aku. Gumugi kasidang pinunas titiang dua ku. Jual lagi paman. Gelang ingatin ragan pamanin. Yen gelas yang melensing munyen pamanen gede-gede buka kene. Saat maka yang gelas cara ciceng ngongkong malu sing lakar negor. Nejane bukti yang malu pejalan pamanen. Yen subuh mau bukti, ritat kala ditu marah gelah lakar mubu. Kengken maka sejarin bakten paman marah kapinang gelah. Pengabeh tetatadan gelah uli guraji. Sampun ang cukup dos menir ngayak titiang aku. Belum mau cukup dia. Lakar kukurian. Diolas nang ide kapan cai makan doang. Nggih. Dia pesan gelada duduk sini apa kepenakilan. Nggih. Ni bena beset lantas tangkap ya tetangke sedih peparuman. Ya nina kemudian cariskan barong. Nggih. Benang isi tapal barongnya cai kok isi. Kija je kipak kang bener, kija kitok kang bener. Cai pang milu nutok. Nggih. Yan buka isi kangkong. Dia pengoyong datip kang ugal. Cai kalau nepukan celah kempor yang tegong tepat. Por kiri kata beteh gini. Ya oke. Nggih, terus. Dimurah sakit neh meleh. Paman Ngurah. Aleh rakrean aku. Itu masih cai logam kelawan perak.
Gar gitu kayun gelah nyingat buat tegak paman kaireng ban parakan gelah makur. Durmani ngeri sepemedal gelah ke dulurin lantas ban semah kamu baktin paman ne madan utamu. Nah ne ngawinang rasa katiwakin tinta sajiwani rasa kain gelah di pulangan janinyen paman. Nah kewalapan subuh pada melah tegak paman diajang buka jani. Orang setan sideg lah pacang ngawetin daging poparuman aku. Ledang dados rasa punikur. Apan cingak lah konen yang madan jangkok ada di penangkilan. Sapa siro malih kayu dan syukur ini. Icening bagus putra anggelah. Iya. Subudayanin. Dapet itu? Mangyang kinyang Oh, na kiniyana. Nak anggelah. Nah yen unuk semah pangobatin di dewone subuh lantas sampai aja di pelengan. Kanti lantas si dewo kepenak tekening parakane dewo ane utama pemekas tekening perak. Dijo lelungane dewone kijo. Kau ensan di anak. Yeay. Cekak. Pak. Apa tuh? Yang subuh beleh komisi do benteng bikin dia ada di pakan rak. Hei, gerak, gerakan bantian. Kejengit cara cing sing segen jahe pulun do. Paman agung. Yen namun tu sekan bos gelah tekening paman. Wang sido paman lemekan banyak gelah ane ado di sewong koneng kui utamaning kini perak pemukas. Bani lantas lapat-lapat itangkil di penangkilan. Singsan pamantain mau penglemet, ha? Era, saya dari apa di nira? Tikia wata kaulan parugo cokor dewo sikian titiang. Parakan gelah. Nyik. Ian merasa menyekin dadi parakan, panganutin partia sesananeng parakan, tingkah nyaw itu resang boh pulako, luwir wawalangan tinebah dinding pengingoning warna ngawak citangkil di penangkilan. Berdino, gaya mencipir buah ketemu, pantas apa desa? Kalah! Wih, yang makan jelasnya. Tane Gusti Agung dok ada yang nyaman dia. Ini nyaman di dino, siap. Oh, yang udah yang benar melawan. Mamedang lugro matur sisip peratu buat aku. Kaping ajang di tiang lungsur kang rena sinampuri. Riantukan yukti di tiang kasep rok tangkiri ngaji. Kuantan sedurung ngaji ngeruntuhang wacana risikian di tiang. Pengkali ring pengapi gue makesamu. Yukti mekesiap manah di tiang ngaji. Riantukan risi membedal aji. Kandanan di tiang wasiosan pisang tak ada menunggu ini. Ia neraka mayang di tiang tanbina kadip pujuke puja aji. Sebuah ladak perarain aji ini. Menawi tesangkanin pungpakten di tiang kirang aji. Punika mahawinan aji banget sungsut seroneng kayun. Ia neng wantah haji ledang. Turus sang haji ngebico bawas. Ceneng bagus si dewa. Sido lantas si dewa marna ken-ken semitan aji. Ritar kalau ketangkilan buan pengabeh linggih kalih parakan muangi dewa diajak buka jami. Sinyan lempas tadi penarkani dewa. Cara pujo ke kujo sebuah ladang perarain aji apa yang ngarananya. Tomire bide wong sah.
Peng 3 peng 4 aji mau bobosan. Wang sida digeles si dewo jangkop mau kureman. Apan sing adelenan bene patut sandang lantengan aji di wekas idewo putra aji sinunggil. Sido lantas si dewo ngelinggihin kadi bawah saji. Nah yen warse yang aji teh unduk idewone jangkop mau kureman. Liwatan kenda setiban supaya dewa ngamet rabi. Durmane kan tidak duoi dewa ngamet rabi. Buka daduo tan sido ngadakang putra. Sing ne patut sanang sungso tangaji. Ne patut sanang sebat tangaji. Apa belantas haji subuh ke bawah selingsir. Uning lantas tadi pemargen itu secara taruhan yang munguh kecapen nak mau presangso. Sedo ide tanpa putu awenan papun rako atman berukas ian dadi banaji pangdo buka keto pemargin ajinya nih. Mame tanglu bro matur si seperatu gitu. Risampun piragi titiang ucanan ajine. Rasa ketua keluarsan di tiang aji. Watah medaging sekali ucana duwe. Suwe titiang sampun ngamet rapi. Semali ke kantos kekali somati tiang sangka nempe suwe cana jini. Kewanten rau mangkin tan sida titiang aturang putu risasat kuangin aji. Ampura yang sitiang titiang. Duaning titiang kelintang tamat angin aji putra. Di depan mangkin tan sida titiang matur aji. Sampun titiang mau sakit. Sekala nih sekala talan dan presiden tidak ngaturang putur ngati ampura yang sekian tiatu Ngengkene idewo subuh maaf sahe kewala konen ada paican widine patut sanang tunas dewo Ratu Mametan Lugero titiang Ratu Doagung. Disampun tunas titiang runtuh wacanan Cokor Dewo ring idoyana. Punika taler atur penguwales bakti nido mantuk kering Cokor Dewa. Dados maka kalih manahan titiang rumasak nyeselang Ratu Doagung. Kadi atur ide Doagung gede. Meseselan duanin dan sido rauh mangkin ide ngardenin putra. Punika taler Cokor Dewa. Mangdo wenten putra sangkani nide Doagung putra. Kebaos putuk Cokor Dewa. Benyang kumpur mangdo wenten pacang angin ngentosen linggih ke prabone. Dados napi kewenten emang. Tadi penikan Cokor Dewa. Dasawarsa sampun suwe nyane itu ya anak relahan Cokor Dewa rapi. Kekalih malih rapi nyane Ratu Doagung. Riki taler titiang nyelisik pulung ayah. Yen wilah-wilah titiang mangkin ring yasa kertin Cokor Dewa. Sekala kelawan niskala tan wenten mimpas Ratu Doagung. Ring sekala medampia banyak duwe kadi mangkin ngaturan bakti ring Cokor Dewa. Boyo teh sangkanin suwecan Cokor Dewa tanari. Rengipun perkacano sami. Punika taler. Reng pariangan, reng dangkayangan, kayangan tiga. Rauh reng purian Ratu Doagung. Ngawet saking melebonan Raja Dewata. Ngantos ngeroras nukdok bidong dinonin. Sampun kenten ngasti. Kapeng undat raris. Memendah mereka ke dalam buri kebesake. Disampun rauh saking memenah. Manut ring bacakan lontar Rusano Dewa. Mangdolingiang ring rong tiga. Sane ke bawah ngelingihan Dewa Pitaro Prestista. Duanin sedurung ide melingih. Ring kemimitan durung presida patut nelakar nyelewati. Ring angan ide mandu maka kalih. Kuanten penados nabi mangke. Durung taler suwe jauh idene yang manahan ya. Minekadi lolor duwe reng kuliah.
maka jihna kadi atur idayana sampun mau tahu sekalo tarar ni sekalo manda presiden raben ida mobot talar nentan rakuah rauh ke mana titiang maris dan sido matur maleh dan sido maleh ngatur ngaya penelas jukti racun wakung mana ledang cukur itu mikayun siapa wakung ngawak titiang wakung disampun wilah titiang baos cukur dewa pingkalih atur pangan we rasa jutak tunaning nungkak pemargine sane sanang margine sami risa jeroning mapinungas mangda wentan putu mijil kadi mangkin ring puri wakung dados kantos mangkin talar nentan kesuecane yen kemana cantok titiang namot amun iki kawentanane ring puri mejanten sampun sangkaning iyanak sane sungkan wakung dengken paman putrang gelahane sungkan awenan tan sido ceneng bagus ngenang lah cucu kata inge wakung ino yang suryanin kawentanan iyanak perarahan itu sugro titiang jag seming kemang lem-lem angan itu rares serahino sayang ngerisa sungkan anak wakuk kemauan pinunas titiang sampun angugi coko dewang kantos kamu yang mewah neng kayun yen wantah kangkat atau titiang jageles taman yana mangda si delungo ketalangin wano nunas tamu sepisanan aris tumargile nunas aja boyo benyangan di anak pacang piceyan cokodewo singa sana dua kong cocok pur jil nang udian cile Mas kegong ke titiang sarang gusti mas kegong kengket kenang Bogala mami tandu gero ratu duagung disampun dengan titiang atur belen titiang ipun yagung sapunika yen yukti mangken ida duagung putra sungkan sapunika kadi pengajak dane mangda ida duagung putra digeles ketamanin mereka lunga ketengahin wano so bisa anrares lunas aja kuanten yen kadi manah titiang berada ida duagung putra nikahin jogodo mangken lunga mereka ketengahin wano janton reng puri pacang mewah sungkane maleh raben ida maleh mako kaleh duanin ketilaren andorakan ida janton pacang nyungkan kayun ratu duagung yen sapuniki kawendanane bangya jesan ditia sarang parakan we maka sami jago ngatur ngayah ngereroh ipun ibalia ngereroh ipun dukun sane sidi manis sigat mau sada mangdo reng puri dekaturin tamo budi ketalar baguando duwe sane kebosang sedako pacamu bijajah ring itu dua gong putra talar jago penah punut titiang mangdo reng puri do mau bijajah asa punika kadi pengatut matitiang katur ring joko dewo ledang biasa yang atur titiang nene lalu dadan hitungan murahet pangsido para dukun para balian ketekan ngidanak lingsir tadon kepuri dipuri lantas taman ngidanak ide dua gong putra meduluk pesan pengelogikan peminat caine kewala itu pada tak ngwake ngak kada sesengah ngwaluh cai dadi jelma jete lantas bungen mekenah mirip cai bakal ngajang dewe ngajang ngatur caine yang kene patuh pailoke cara cai mirip ngelah pianak gelam kebatak mirip gegelasin ngabehan dong dokter tunen tit kemule katungnya ngubatan nyuntek pianake ceto mirip hitungannya ceto gede ya gede tiang ningahan raos beli ini maros salah ben beli nampi di peminah beli dia nado jelema bakti pengabet kiyo parakat kiyo nyak majalan bates yo ngatur ngayah dos tengohan beli mungkin je
yen kandi menake nak lingsir direng mai keburi pacak ngopi jajah rumah sak ngeradan kesucian itu kita cara peminah beli apa binane yen beli ngatorin dua gong gede lunga ke tengah mana rumah sak beli ngeradan kewibawan burin ini pemkas kita dua gong udah ben mesti beli mare nyamatan patuhan beli undoke calon tiang alapan naglam jumah mirip keliwat sugih tiangnya dokternya panguren tiang boleh nyundep anak tiangnya beli kada nawa mican itu anak jagung netunas tiang netunas beli madan sasanan mirip sorban panak somah tiang ben manis ngado mawenan seng sido tiang ale dokter boden tiang nyundep anak tiang jumah yen itu dua gong apa kuang dipuri mirip satu balian ngatur ngayah ngatur tamu keberi buku satu ikan itu picok siu bago wanda dua mau pinjajah keburi buku siu atur nebunio do beli ngeradan kewibawan raja berano di puri Caca. Dong ganti kenyir tujuh kang langsung cocok. Bancak pakai belengsinya. Pentes. Peradnya ancang itu ngayah kati jani. Kewalo di supana pada kena wake. Sayan mimpas raos kawan laksana deh. Di gitu Saya dah dia apa? oh perjani beling sapa tadi pengabeh pada cara beli Tadi perango jadi puri liu tu nasi berano nih daging puri nih angon ti kesucian di karang padang. Meraos lantas deh tuno lacur kati jani nyen kenampi pedene nih nyen nampi raos sini. Bos mare dipi ampak jadi makan caine. Dado jadi mak motor baru beli ancip anak sini tuh doh. Ben sado bango. Dia pate hagongnya tegak cai mirip mengenal bakal kegel. Nunas pemari sultan, nunas pemerasi tuh. Apa lantas arjen perjalanan ini? Apa? beli aku setato peminah beli tadi sing megudok ken pengelasano di madang sekalo cenawan buka ketok yen jani motore ne beli tiang beli dibi doangon beli nyukat angani de dua gong pang patuh cara motore tegakin tiang ke griau kenah beli ngatahan di dua gong ke griau ke doa ke pasraman motor beli kada nawa motor madan barang ben mani tiang mat ben mani dah diadap tiang ben puan tiang mat ben puan dah dindongan tiang mawenan dia tegakkan tiang abo tiang ke griau tunasang tiang pemerasita banyak selamat piana somah mekejang negahkan dia berada negahkan mododo di delon jane kone beli mayuh jeron beli mayuh umah letah kone umah beli yang coba kita ngudiang saya umah beli soal beli atau beli ke griau ngudiang perano atau beli umah beli ke dong Cacak. merasa bengong dan gelah di pelengan jani mirangan kalih nyingak unuk bobli wagan pengabeh lingih buka dadu nyejarang nemadan patut utamaning pang sidomelah lingih gelah nyakrawarti di jagat silu raja walau di supane pada kain-kain gelah atur pengabeh lingih mekejangin pada patut Iagong lantas matur tekening gelas. Apa ni cening putrang lah ke bawah sultan? Pare cening mungo ketelangan wano nunas tambo sepisah nunas saja. Apa ni cening lakar ngentos linggih gelah keributan. Salang pikayunin atur sitiang wakong. Ingurah matur tekening lah. Sang merago balian kalih hidona lingsir tuntun pena iring ke puri pang mapice tambo kalih mapice aja tekening cening. Tuwala disubane pada wilah-wilah lah atur pengabeh lingih apan makejang pada patut. Lane jadi pada kenahang bareng-bareng. Iyan dipurinya ni cening lah kartu nasang tambo tunasang aja ringi donat lingsir. Benayannya iceneng segar di sajroning bukat lon kalih pitung dino.
Denyo lantas si dosang yang widi kanti lantas si ceneng atiban kelem dong sing atiban nyering nak lingser di puri nang tegarang nih pada kena hang malu. Ada lantas banyaklah numas padewasan. Meragatang karyo di desa-desa makanya lantas pengerudong tangkil main ke puri dong sing cara pitik kilangan ini kau beriak ngawan banyaklah kena hang di malu. Nah kewala yen manuk yang dikayun gelak atau riago mulai patut sadar. Kumanti wikan cokori dewa tuan. Ngeramang san mentas. Buto. Wakil rawasan ci buto. Apa saking cair mirip yang bisa negakan besok. Kalah. Cegah Kang Bora. Sing kapok-kapok tadi ilmu. Ceneng bagus si Dewa. Ingin titiang Haji. Idewo subuh mirang pemutus bawa saji di Poparumanago. Kesaksian pan pengabeh lingeh kalih parakan. Kewalau yang di pelangan jadi denya ni Dewo salah tampikan untuk bawa saji. Denya naji bawa sang umat maputra tekeneng ragani Dewo. Nundong kadiragani Dewo. Saya ngade kayu aji buka gitu. Yang dipurinya ni Dewo lakar tunasang aji tambo tunasang ajajah regional lingsir. Sinah maklo Dewo lakar segar. Apa nu kegulguban rabi ni Dewo buka dadu. Sematra nenten-wenten manah titiang kadis sapulikuh. Salih titiang nyuk sumayang pisan mueng keledangan ajine. Ngiceni titiang pedeket-pedeket. Dumadak-dumadak sangkanan sehidu sangyang pramukawi. Melarapan titiang nunas tamu. Sidu titiang degelis ngaturang putih ngaji. Abdi kayu naji di pelangan janit pang digelis si Dewa segar. Turmaneng pang sido Dewa ngincepang ne kebos asto dasa parwo utara menawo amunewe ikang tasto sarwo dosti. Apane kegelaran sang dateratu angawara di bukanya nih. Sampunan sumerian. Sedurung Dewa lungo iring ngaji ke pemerajaan agung malu. Aman? Terus. Cocok. Cak betul tuan cai. Masalah kalah. Yang Mula saking koping cina bongol. curak kopingnya. Ia untuk melihat tu akan mempesan kapering cai. Merasa benengelah pungut mangkok kapah jeneng cai masih katang pebedek yang jebenah nyatu kengke. Liu rawas katiani seng lantas ada nampi tekol kongke. Saro siap petatu di bawah nguntul. Logam, Titiang, apa je petang gitu? tekol, Oh, cara siap petatu di bawah. ye, Kaden jikal mati yo. dan padam, Cung ngarwan mati. menapi, Yen ben mani cai nepoken. Inggih. Pekemar kau ngeleban siap di kalang ne lantak. inye, Nguntul bohong siapa ne kalebang yo. inye, Sahong idem matane. inye, Do dugo siap to kal kalah nak. dan kawan, Siap tonen karwan kalah. laris, Siap mesekan bayu. kenten, Noleh lambung musuh Pang sido kebareno katebaka pangnya pangkut na si pangawan. kenten, dan padam, Ben besi. ye, Dibi tepoken beno cai dicari ke kelinjak-kelinjak nang udian gitu. Titiang ulain kedes, Oh usin, ngulang gede. ye, Gede sapa ulang cipaden dia. Puyung jereng mekakaban sing mesti apa? inye puyung doang tebeh, kudus tebeh medageng, Oh ne botenan do. inye, Ne ngundol yang kena. atut, Apa kesukseman padi misi yang ada? angin ngemertane idolane sarang sinamian, nyak ben bas nampat aman nyangloh nih gusti. Oh. Yen suwe jauh idine. Iya. Iceno cai mupu. Atur. Aduh tembelan jiken idodane nyamo berayo mekejang. Inge, Anggon ngejien wadone sedok. Iya. Anggon ngejien basang kilaya. Iya. Yen suba wado idodane mekejang nyak warak. napi, Basang ki yang lendu warak. ye, Iya gelakar sing ado di bumi ya. dan wentan,
Dok kusuk seman padi misi. Iya. Cara penyamat saran gimana? Nggih. Sing cara petan gimana? Punapi? Yen ada jelema ngoyong di buju mati, ngundul tekol bohongne samat ki mirip jelema blok. Kan belum. Sujatene jelema duak. Kenten. Benar. Oh, Jelema kewicaksana, bijaksana. mekadang sastra, Nggih. bisa nembelan peminah. Ini dodane nyamuk rayom saja. Dan. Yen perada ide ne peminah, Nggih. bisa ngemang penepat. Sing cara petan kine. Sebak cara padi buyong, jereng mekakapan sing siapa mana? Gusti, petapan ilmu padi Gusti, makin berisi makin merunduk. Air tenang, tanah menghanyutkan. Yen jering niki padi niten medaging api, air beriak tanah tak dalam. Tong kosong nyaring bunyinya, pedo dan gede-gede. Padi buyung. Nah, Padi buyung. nah, Jak lawan, bakati kelemah. Jak lawan. dong nih sangat angon bener kedek apa? Ini, Cangkah cumangkah cai nageh ngukuk ya ngesembeng lambung pepadon ini agung. Cai nama sapu napi. siap ini agung siap bete. Nah, Kampet lumang pekeber teko tebak ini antep kengken cara meno melimuh lantas peliak celang subuh buruh hirau sango yen cai apa luwer cara siap lau bojong bulon kampet reges ikoh trungcung mata bengul pilarang sejawan itu bojang pangrebut pulat pulon cai garang muleng cara kotokan cai dong jen keto lantas tangkap piata ulah pepaton cile apa mirip bakal ngidang ngesepeng jasa dujo lambung pepaton wakile ngidang mirip ngidang Klau bojo Gusti. Nah. Klau bojo. Nah, badi ngapa gua yang kepikir. Dogiman cin udah di tiang ubu, di tiang ulang kedes, makhluk di tiang pukul. ngabo cai kukul Nggih. jangci di kubune Patut. tom adan kukul kubu nang pengen di paro cuma bati kukul itu ngempang sama peto tanteng ada mirip nak ngerkonang ada nak nampi Dan wetan. Yen agung len suba kawis taro ira osango pateh pungkil dayone mekadang sasro cara petang cine pilih na pak kukul ni megantung di bali banyar ya di aston marah kelendungan mesrangkap ni dan ane tetun nak ngudiang tuh nah kukul banyar meswaro keto petakone ben besek lantas murdane jagati dini di Sinurajo ngap melingap sing bani ulian kukul banyar wakene mekaka Nah. Ngon beno ningahan munyi nyaya. Sabunan kaon, lawan. Nah. Adeng yang bapo. Lawan pada ti cek gai. Ini Nggih. nyamat cai cara maro. Punapi? Yen jani cai dadi pengabe. Inggih. Yen ale di desa dadi perjuruan bumi. Enten. Inan bongkol dayo sama ciban dia. Nggih. Ao yen dayo melah, domin ci dodane kramo dia. Yen dayo ne jelek, nguluk itu dane melah dayan. Dayo berat. Nyumbongan iban dia. Kawis taro tebak ci cara siap betet. Betet. Kabet ci lumah. Lumah. Pekebar ci tegak. Cara meno tebak ci. Nggih. Pang ketibaro ci suba menang. Nggih. Balet lektak kena. Punapi? Ocane ane bako tukang kurung. Oke enten. Benah. Nggih. Pang kuda aja bako ngelas siap benah. Nggih. Buruh ya sabatana walau pemuput di subane ya buruh ya lakar kalah sing cara petan gini mirip kan di Bangkok katanya kalah. Nggih. Setinggi-tinggi tupai melompat, kapan juga yang hujan-hujan megelebuk. Nah, do mawinan Nggih. cara munyin dia Punapi? do nyumbongan iban bekebar ci tegah sama ci cara petan gimana sing ada kayak acuco langit di subane bekebar ya tegah menggelebuk gulung ya tuan do nyumbongan iban Nggih. Sombong. yen cara setengah Nggih. bang anake ngadanin doi bawa gue cara gua ngadanin iba ben bese
Napi. Cai nyamatan apa cara kukul banyak. Kul Banyar. Megelendungan tepak ci kukule. Nggih. Ceni kele tua bajang mau biayotan ido dane raoh cara jani ngudiang dane. Unjuk rasa. Oh, unjuk rasa. Nggih. Sing tepoken ci kukule. Kunapi. Misi tabuan aman sangko pe ya. Wah, bisi tabuan. Wah. Napi sukseman kul daging tabuan. Nah, kene yen manut raos para penglingsir cai. Inggih. Ne tamine na bapo ne tamine cai. Atut. Manut di sastra agama. Inggih. Manut ditutur kususeman. Inggih. Tuh ciren gumi cinalo. Oke enten. Benar. Nggih. Nya kali sengaro kali yuga cara jani. Taris. Sajo cara petanjine. Nggih. Megelendungan tepak cikukul banyare. Nggih. Ceni kelet tua bajang mau serangkaban. Unyuk rasa cara munyin cimaro. Nggih. Kualo di subane teko le unyuk rasa. Sing misi peminah ya mekejang. Ne suba melah-melah duen gumi. Oh gawa wangun ne bedolong. Yen cara cibenah dah. Dan niko gunjang kanjing masan niko. Nah, cingen nahang. Nggih. Yen ben mani puan ci unyuk rasa. Wo wangun ci cuma ci o ci bapo sing keberatan. Kualo yen duen gumi lah. O ci bapo sang saya. Pangseng cara setengah. Nggih. Nyamat ci awe get tegagang. Supro masih hukum cara jani. Hukum pangseng dibungut dengan laksana benahan. Nya cara teri kayo parisudo mau peminah melaksana kelan menuju penyatu. Misi tabuan kukule. Nah, Misi tabuan. nah. Lawan. Keladeng-adeng bener. Detakon. Ni subo liwat ipate hagong sing tahan kapos ne. Kanaoni lawan. Kenjeng. Nggih. Wake raos sencai nepak kukul umuin tabuan. Nggih. Mula saja tor maning ngelap wake nepak apa mawilah. Napi mawinan. Bang sido aja tabuannya samrak. Bos samrak lantas cai upara bungut kena kencara. Yang suba bungut besar kencar tabuan. Sinah ngemasang bangke mekendel kolon cine. Cekek.